Ka jingilekai football ka badai ka wei na ki jingilekai ka baka perthai baro ka wei ka burom kalong ka jingilekai ka bala nang dabaro bat ka bala tip ya korkom yilekai kentup ya kishnong ki badan syakisor bat kishnong ki badan syakinong kendong. Ka Maulen Youth Sports Club Kelapan hak perdano ia kene ke jingilekai football ha ke madan yilekai ke Maulen Football Ground ka badon ha kene ke senong Maulen. Ha ke bagi klub beper ki lawan ban ya simbenta ha kene ke turnamen. Ha kene ke sengi lawan ban penhap perda ya kene ke jingilekai da kinong mikmat ke umsning constituency kentup ya uba Jason Maulong ubadeu MLA bat ya ikong Magdalene Maulong ibadai MDC. Ki tim ki baya kini ya kene ke nam ladu ki kentup ya ke Saukwan Sports Club Persya ia ke Sumer Sports Club, Hakaba ke Sumer Sports Club, Kalara ia ke Nam Ladu, Badra Ru ia wei usniang cenderang ubala hebha, rengkat bat ke song pisah. Bat ke tim ke Bawan Baar, ke Yora ia kisiar, bat ke song pisah. Ka jingilekai ha pedang jong kine ki artli ki tim ki belayele ha kene ke final, kalong ke ba itnat bah, ha ke ba na keliang jong kinong pekai, rengkat kinong syakot sung bah, UMLA, MDC, bat ki rurang ba ki bala sakhi ya kene ke jingilekai, kila ai ya ke jingero ya kinong yilekai, namar kalong ke ba itnat bah. Lawan bane sim bentaru da kinong yelam kathan ki bakentup ya ba dipul rentatiang uba Lansius Imli kinong yelam jong kesenong Maulen kentup ru ya ki pai ba kesenong Maulen bat kesenong ki ba marjan. Sudah kadi ke contact sports, bah dia shoot dia brot dia day sumat dia dapat dia melelai tanpa kemudian dia menepuni sabar pada kan. Jadi memang kita ki, oh apa ni kita bersai kuai kuai. Mar jadi ngah football, apa ni ngah hanjung ni minta. Tapi hadu kata-kata. Mar ngah sudu ngah tempi kuai gila tuan di kebun. Hantar ke pili bah kani ke sports. Kalau ke AKA kepala man kecil ki hadian hobon. Ki mendai ban sui lelek kaitan kini ki badan boy ni badan kelang-kelang ki ban mi ban represent mentak state mentak cat dunia jami bapin ra kata jing sorong pada ala yang asam mentak state di berapa way isgo sorong ban yoi ikinong lelek kai kamtam na kajat beriu ke jongi abangi pet bon ki player ki bedon associate bat ka Indian Super League mo bangi pet Eugene Lingdo Ibor Pongji Kebelakan tiung shisha yang kejat beriu ke jongi. Bat ni dia beruah ke Singapura. Madon ki kuan samla na ribhoy. Ki bedon bentalang bertaklap ke paper. Nasuo ban ai men sim pi ke Singapura. Nang kiyo syaprang. Kani ka program takasngi. Ke belum important. Ke belum bakordor. Kani ka participation. Ke jingi sim benta ke jongpi. Compare. Lada pi job ne piram. Participation kalau ke badan kam baru kalau kinong job ni kasi ada pio medal dan MO